الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasih sing kami, yari na isab kita niyo hawak ko na ito ini. Na waktu puas maghrib na sarta demikian rin na gurong mulia ang tagsuko sin pagpatungtong sa waktu ini sa Allah subhanahu wa ta'ala rin at magparubay itukbal ko na siya kato tanino mayroon nagpahin din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قالها جاسرات علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموئدهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah Ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sin kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sin kamu. Hari hindi nasadya in abutan in suwarain. Ada pun ganap pangadyan, yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat katluan tagsiyam, paayat kapatan tagtu. In ayat nasabot asuratul Hijr.
Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na to kalupahan. In Allah ta'ala malasakato taniyo. Kaya panjarin niya kita niyo kalasahan. Ampan niya kita niyo biyaitaan, suwaing kita niyo magkasilasa. In katan pia panjarisin Allah Ta'ala, pia pagkasilasa niya. In dia ak niya tuod papagkasilasahon, amo na in bangsa manusia. Dua bangsara, usog iwan babae, malaas iwan bata. Hakakasay, hakabuhi, dahon pakamatay, papagkasilasahon sila. Mga anak ka po, pagkain Allah Ta'ala nang daak magkasilasa, aun simulang. Diaak sin Allah Ta'ala imbang sa manusia, imbang sa jin, imbang sa malaikat, palasahon sila, iwan papaglasahon sila, aun simulang. Kajumlahan si manusia mataud, kajumlahan sin bangsa jin mataud, inwala da simulang. Amura im mga malaikat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, taingukan taniyo imparman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin pabayta niya ha ummat na kauna. Panagnaan Adam, iwan pabayta niya ha ummat tinapusan, ummat sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kita niyo na. Uno yan yung pabayta yan. Qala rabbi bima aghwaytani la ujayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia action Allah Ta'ala pamarayaw. Di maggunain Tuhan dayaw. Di nga manusia, di nga bangsa jin, di nga malaikat, di nga katanpya panjarin niya, di magkarunahanin Tuhan dayaw kanila. Sila in magkarunahan karayawan day nga Tuhan nila. Simulang, day nga bangsa jin. In simulang, day nga bangsa jin, wala na iampun sin Tuhan. Issue yan, Iblis. Amin tiugila sinallahu ta'ala rin nga panagnaan tao, si Adam, iwan sin Hawa, iwan sin anak kapo niya, iwan sin suring sing niya, sambil na sa jamabot padlaw kiamat. In Iblis, puntaran niyo. Di matupatuhan. Di kaatuhanin Tuhan. Yan nagpapanjari, siya nagbabaya-baya. Di matuhiblis. Banta siya sin Tuhan, di siya makaatong. Banta siya sinanak Apo Adam. Na sima pa siya pa Tuhan. Bisan siya banta na sin Tuhan, wala na iampun sin Tuhan, sima para siya pa Tuhan. Kunin siya pa niya. Asabab sin na lalawang na siya. Di na siya mabaya. Kabayaan sin Tuhan, di na siya mabaya magpaampun.
Sabab sinalawng na siya, mamauli siya. Impamaulihan niya li jurriyati Adam. Hasuring sing sin anak apo Adam. Naunin sa panayan pamaulihan niya, la ujayinan na lahum fil ard. Palingkatun niyang gumi. Pialingkat na sintuan ng gumi, ing karagat-dagatan, ing kahunas-hunasan, ing kabudburan, ing ginlupaan, ing langit, ing katan, ubos na pialingkat sintuhan. Wayroon sa hawihon sintao, kapag palingkat sintuhan. Na pagkapialingkat na sintuhan, in langit, iwan sin lupa, iwan sin kawukunahan nila, iwan sin sila. Si mapahiblis patuhan. La ujayinan na lahum fil ard. Palingkatun niya inggumi. Anak po Adam. Yan yung mga tuan palingkat. Ubos naman palingkat tuning gumi. Wala ughiyannahum ajmain. Sasatun niya ingkatan anak po Adam silingkat. Bukon niya sasatun sin mangi lupa. Sasatun niya sin uno-uno na malingkat. Li jurriyati Adam. Katan sin anak po Adam, sasatun niya silingkat. Kabayaan niya ang pasilari makad to palingkat kabayaan sin Tuhan, tungbasan hakabuhi nila, iwan tungbasan hakamatay nila. Ginis babarapan ang lingkat. Kataod-taod sa hiyambuk niya, pahambuk. Ulil lingkat yan. La ujayinan na lahum bil maasi. Palingkaton ko kanila ing gumi ini in pagmaksiyat. Mga anak kapo. Nahinugnang ka, imano siya, inanaka po Adam, silingkat simpagmaksiyat. Uno-uno na maksiyat, nahinugnang ka, inanaka po Adam. Nasasat sila silingkat, lingkat pagmaksiyat, waliyad billah. Sa barang sinmangi, pialingkatin, iblis. Ang kawasya na magpalingkat ho. Ang ingat niya magpalingkat ho. Hapuson siya ri, laulon siya ri, hapdion siya ri. Amin tao siya sat niya na silingkat pagmaksiyat, hiyapos na. Liaul na. Pag-iig sinlaul magbalik. Ano yan mga tuan? Aun daman yan bang liaul na, di na magbalik. Hakutika silingkat sin pagmaksiyat. Pagbalik-balikan da sinta. Wala ughiyannahum ajmain. Sasatun namo sila sim malingkat, bukun namo sila sasatun sim bukun malingkat. Wayroon na siya sa sim bukun malingkat. Di damad tuwin tao pamangi lupa. Iyasat sila silingkat. Nahamok sa jenganan na to. Bil maasi, nasasat sila silingkat pagmaksiyat. Yan tuan. Naunin na kay siniblis, di ko yan hundangan.
Hingga liming kating pagmaksiat, aswara nila. Liming kating pagmaksiat, hatay nila. Liming kating pagmaksiat, hahibal sin pitu anggaw ta baran nila. Inyahudi wan Nasara na hinugnang ka sila, sambil paadlaw ini magdakanap. Pialilingkat sin syaitan, iblis, sin pagmaksiat, ganap mangganap, pialingkat nila. Tayan mga tuhan. Kaya nga sababihan, pagbasa mo sinayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Katumtuman mo na. In maksiat. Piamulan sang iblis. Tayan mga anak po. Na. Unin biyay ta kato tanim. Sin mga sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod, palingkat sin pagmaksiat, pialingkat iblis. Al-ma'asi, tudukhilul abd, tahta la'natullah. Apabila kialingkatan na sila sin pagmaksiat, maka sudna in manusia yan pakain ila la'natillah, maka sudna siya palaknat iwan mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya sing kasud sin Yahudi iwan Nasara, pagubusan pa sila nagdaawain sila kuno abnaullah, pamilisin Tuhan. Yabang pamilisin Tuhan, kalasahan niya. Ampa sila naguwag-uwag, anak sin Tuhan, nabang anak sin Tuhan, kalasahan nila. Sila kuno. Na, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, suratul Baqarah. Ulaika yala'anuhumullah. Amin mga sila yan. Liming katapangatud nila in maksiat. Liming katapangdungog nila in pagmaksiat. Ununo na tibayuan si magmaksiat. Limingkat na pangatud nila. Limingkat na pangdungog nila. Limingkat na haswara nila. Limingkat na lumatay nila. Limingkat na aksyon, iwan, piil, simpito ang gautabaran nila. Parman sin Allahu Ta'ala, ulaika yala'anuhumullah. Ila nanim piyagmulkaan sin Tuhan. Matrudun min rahmatillah. Piararahan siya sin Tuhan rahmat. Piararahan siya sin Tuhan barakat. Hiig na. Ihun na in rahmat, ihun na in barakat, pangdungog niya, pangatayan niya, hasuaran niya, hahiwal sin pangipito ang gautabaran niya. Ulaika, in mga silayad to. Hinda siyo. Amil limingkat kanila in pagpalingkat iblis. Wala limingkat kanila in pagpalingkat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ulaika yala'anuhumullah. Piyagmulkaan sila sintuan kawan tagupat ka dyan. Wa yala'anuhumul la'inun. Suknaan sila. Hindi sila sumukna. Amuin iwan nila tiabit na danan kami nilang nanabya na ini. Paal sa baban niyo yan. In mangi na iwan nila, in mangi kaya hubat-hubatan nila, kaya hubaya-hubayahan nila, kaya kasakasan nila. Sumuk na kanila, danan kamilaw na nabihay ni, sabab sin panaabitin nyo, sabab sin lingon nyo kami katan pakaradyaan, wala na kami nakapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nila, sumuk na kanila. Bakay nila, sumuk na kanila.
Uno yung sabab. Afsada fil ard. Afsadu fil ard. Liarak nila insara sintuhan hababaw singgumi giantian nila silingkat pagmaksiat. Naunin lingkat kabayaan sintuhan. Jamalul imani wat tauhid. Lingkat sin pag-iman, iwan lingkat sin panghinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo lingkat biyaon. Pialilingkat sin Tuhan, pialilingkat hiblit, pialilingkat sin tao. Di madtu palingkat kabayaan si maha suci, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ingkatannya to. Pagmulkaan sila sin Tuhan. Mga anak po na hinugnang ka na manusia. Nagsukna pa kaniya. Nagpamungmung na pa kaniya. Nanggura-gura na pa kaniya. Kaya lupahan nila imulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. At sila impiakay nila lingkat pialingkat iblis. Dayan mga anak po. Ada po ni mga sila. Wala imibog silingkat pialingkat sin iblis. Wala damisan imibog sin pialingkat sin tao pagkain nila. In kaya ibukan nila lingkat sin nagpapanjari kanila. Paman sin Allah Ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasi. Hikay sadi sila kakausan sin iblis sa satun. Di sila kakausan ni iblis paibungon silingkat pagmaksiyan. Maita. Ti mataallo kinatay nila patuhan. Ti mataallo kinakal nila pakabayaan sin Tuhan. Ti mataallo kinsuara nila pakabayaan sin Tuhan. Ti mataallo in pituanggaw takbaran nila pakabayaan sin Tuhan. Maita. Ittabi'ul mursalin. Paman sin Allah Ta'ala. Akaraniyo sadya in kanabihan naraak na mu'mun kaniyo. Ininapusan junjungan alaihi salatu wassalam. Ittabi ma uhiya ilayka min rabbik. Agara sadya. Ikaw nabi kay napusan. Iwan rasul kay napusan. Agara sadya. Ikaw iwan sin umat mo. In wahi amin piatulun maun kaymu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u min duni. Ibut ay kamu tuod makad sinduay. Ay kamu makadapikilan nila. Ay kamu makadahawa napso nila. Ay ra kamu makadasahawat nila. Ay ra kamu misan makadapag isun-isunan nila. Saka wa inakarun niyo. Haja siratun alayya mustaqim. Amunayan palmansin Tuhan. Indahan mabuntul. Hikaragpak niyo kabuhi niyo pamarayaw. Hikaragpak niyo hadlaw kana pajanji antara sin ipun iwantag ipun jannatul firdausi nujuda. Tayan mga Tuhan. Hindi da kalingkatan silingkat pialingkat iblis. Hindi da kalingkatan silingkat pialingkat sin tao. Sulang halingkat sin palingkat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amura yung mga sila mukhlasin
Nagihila sinatay nila. Patuhan. Nagilas man inatay nila patuhan, miyaka din dila nila. Nagihilas man inatay nila, siyak siyan sindala nila, iyamalan simpito ang gauta baran nila in kahila. In sila yan, inna allaha yuhibbul muhsinin. Bunal to din Allah Ta'ala kalasahanin mga tao marayaw. Isin tao marayaw, miyakad halingkat kabayaan sintuhan. Bukun halingkat pialingkat iblis, bukun da halingkat pialingkat sintao, sabab nagginisan na yung pagpalingkat sintao. Hindi po na pagpalingkat nila. Inlan ng aun, imilikan aun, in Arab aun. Kagawa, napun sila, in mga bariman, halingkat kabayaan, sin mahasud si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Napalman sintuhan, haja siratun alayya. Amo na yan, indahan, dumagpak kamu, pakabayaan sintuhan nyo. Ay kamu makad sindahan, dagpakan niyo napso niyo, indagpakan niyo syahwat niyo, indagpakan niyo kaya sarapan kamu iwansin sila. Subay, haja siratun alayya mustaqim. Subay, lingkat, pakayon na to, kabayaan sintuhan, dumagpak kita niyo, hakabuhuin atay na to, insuara na to, impito ang gauta baran na to, pakabayaan sintuhan. Ang panakita niyo gaitaan sin Nabi, la tashabbahu bil yahuda walan nasara. Ay sadya kamu maningod singo da Yahudi wan Nasara. Maita, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Sabab bang kamu simungod kanila, hahatihan nila yung bunal din nila karon. Hatihan nila, kaya ingatan nila, o naraak maun kanila rin nila karon. Naghinang-hinang sila sing kabayaan nila. Ampa nila biyay, tayo nihandang dahatuhan. Inihandang dah kitab Taurat. Inihandang dah kitab Injil. Ay kamu simingod. Maita. Ulaika yala'anuhumullah. Ay mo kalupahi. Piyagmulkaan sila sintuhan. Panagnaan suratul Fatiha. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diul kanila sintuhan. Piyangayok nila. Ihdinas siratal mustaqim. Biyata magtuloy sintuhan. Ayan na. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkatan pupudji-pudjihan, intu punda pudjihun, amuren nagpapanjari. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita ayan mga anak po, na hindi da masasat, hindi da imibug, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Amuren mga bariman. Kalasahan sila sintuhan. Manta sila kalasahan sintuhan sabirin. Piagsabal nila, timatas sila. Tiyanto nila, malingkat na indunya, lawin lingkat sinadlaw ka na. Amo at timpangikat nila. May di sila lumayo, di nga sahaya. Di sila lumayo, di nga ilaw. Di sila manay kuding hasahaya. Di nila ratay kurani nila. Yahudi wan Nasara, tiyay kuran nila, iwan limayo sila. Ayan mga tuhan. Uno pemparman sinallahu ta'ala, qala haja siratun alayya mustaqim. Amin mga nagihlas yan. Doon kamuha na mo yan ni nakaraniw. Maita, alayya mustaqim. Di magpakaw pakabayaan sintuan na kabuhi.
Iwan na kabayaan sintuhan na kamatay. Mayta, yaon kau harwa. Ala adlu wal haq. Yaon kau kasabunnalan iwan na kaadilan. Napa man sintuhan? Inna ibadi. In sabunal to din ni pun ko nagtagipon miyagad sing kabayaan ko. Amo na muttaqin. Hinang nila indakan, kikuyakan. Timangkis sila ring ha, mangi buka nila mulka sintuhan. Laysa laka alaihim sultan. Di mo yan mapaarad. Di yan magad. Halingkat. Pialingkat iblis, iwan halingkat, pialingkat sintao. Di yan kapamirintahan sin napsu, di yan kapamarintahan sin syahwat, di yan kapamarintahan sin syarat. Umbulamuk, di sila yan kapamarintahan iblis. Nah, murah-murahan mga anak po, amo yadtin biya mga ini, baug-bog si mga sila. Na, unin iyang malan si mga tao yan, amin wala imibog, silingkat, pialingkat, siniblis. Number 1, innahu min a'la makamatil iman. Sa bunal to din, tiap-tiap siulakan din kanila yan, usog na kababain na ka. Nakakadto sila pa sa taas-taas darajat sin pag-iman. King kulang ka po sa masa na to ini, puunan sin pag-agama, pag-ima. Minigin tauri nga salakan kabayaan sin Tuhan. Sin nagparain Tuhan naghindu sin pag-iman. Na nagtukod-tukod din tao. In ikaw lang niya ako, in ako ikaw. Astagfirullah. Sa bangyad tumiyad to pakabayaan sin Tuhan, ittabi'ul mursalin, akaran niyo sa jempyang hindu sing kanabihan niyo, dahil nga panagnaan sambil pahinapusan, innahu min a'la makamatil iman. Nakakadto sila sa taas-taas pag-iman, pag-iingat sin ipon, iwan tagipon. Jamalul iman. Lingkat sin pag-iman. Lingkat kabayaan sin Tuhan. Lingkat aturun sin Tuhan kay mo. Na lingkat aturun sin tao patao impia kay sin tao. Magparayawan bayho. Magparayawan badyo. Magparayawan bara. Sinbiyayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In aturun sin Tuhan kato taniyo pangatayan. Uy, ulo yan. Jamalul iman. Lingkat sin pag-iman. Nabang malingkat in pag-iman, yadto siya sa lakan kabayaan sin Tuhan liming kating kataan. Wayroon to mamayta ako'y marayaw. Sabab Tuhan yung magpi. Naama sa taniyo ini nagbayta na. Ako lang na marayaw. Kami lang na marayaw sila bukun. Ano yan mga tuwan? Na. Ala sa taas-taas darajat. Ya Abu Bakar, salin pagsambahayang natuiwan siya. In waktu sali, may tak kiyaweta sintuhan panabi. In pag-iman ni Abu Bakar, nakabidda din nga katan. Di laong hati hun sintao. In pahala ibambugat sin pag-iman ni Abu Bakar, timbangon iban sin umat ay isa niya, mabugat. In pag-iman ni Abu Bakar ay isa niya. Mayta, Siddiq, way siya namuting patuhan, way siya namuting panabi, way siya namuting pabaran niya,
Way na minsan siya namuting papagkahin niya, sambil hayo, puway kaya putingan niya. Naima siya natuin. Dahil nga sa babianin barima. Amod to hindi kakausan iblis. May tayad to. Kalbuhu mu'allakum billah. Inatay niya kawan tagupat kajam ti mataaluk patuhan. Ti mataaluk man inatay niya pakabayaan sintuhan amalun yurdillahu wa yubariku pi. Ingkatan hinang niya asibi ibandakula hinang kuyagan kanyan Tuhan. Hinang magrida kanyan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagrida man kanya. Intuhan hinang yan hinang niya. Wa yubariku fi papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturan yung aong pabarakat sin pagigil, aong pabarakat sin pagjangki, aong pagbarakat sin imabarakan a'la makamatil iman. Iagad mo insalakan hindu sintuhan pakanabihan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Muyag tindi nga mga anak po. Amad tuin beta ka tuyam malan si mga bariman. Maita sila wala nasasad. Hikarua. A'la makamatil mahabbah. Nadauhat nila yung sa taas-taas pagkasilasa. Bukon pagkasilasahan tara sintawiban tao. Liasa mo biha unway mani karihil kay mo. Kunso magbanta na kamo. A'la makamatil mahabbah. Imbunga sin pag-iman niya sa bunal. Imbunga sin pag-iman niya malingkat. Nakakadto siya. Inaurul siya sin paglasa sa taas-taas. Napakay niya man yung paglasa sa taas-taas. Hantara sin ipon, iban tag-ipon. Iban hantara nila piyapanjari. Nusratu. Nagtawang tiyabangan sila, tiyawang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita niyo tatabangan sin Tuhan. Bang kita niyo magkagunahan magtabang hantara na to magkahi. Magkagunahan kita niyo tatabangan sin pagkahi na to pakaniya. Labi impagguna na to tatabangan dahil Allah subhanahu. Imbungan niya magtulong tabang kita niyo magkahit. Nah, mga anak po. Kuling kuntum tuhibbun Allah. Daawa yung kamatauran tao, malasa kulong na patuhan sa di niya pagkakaroon. Ay nga sabab diyan. Piyabaitaan na sila magtuhoy. Unim pabaita. Akaran niyo sadya ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nawang nila iagad. Impagla sa kabayaan sinallahu ta'ala. Al-falahu wal-fawzu wiridwanillahi fid dunya wal akhirah. Madawhat nila yung kasanyang. Madawhat nila yung paruntungan fid dunya wal akhirah. Kasanyangan na dunya. Paruntungan na dunya, iwan hadlaw akhirat. Na mga anak ka po, imutub na yung wakto, dito na sadya, magmaroy kita niyo patuhan. Uuhon na to yung atay na to. Uuhon na to yung pituang gawta baran na to. Pataalukon na to, pakabayaan sinallahu ta'ala. Ayaw na to sadya pataalukon, palingkat. Pialingkat iblis, sa doon kita niyo. Pangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kawan tagupat kajambang man kita niyo. Di mabuta sinatay na to.
insuara na to, impito ang gawta baran na to, dahil nga pag-iman sa bunal, dahil nga paglasa sa bunal, iwan dahil nga mangagad, sin kabayaan, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. As'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana min al-faizin wa an yaj'alana min al-maqbulin fid dunya wal akhirah. Nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid din wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.